Mi se odlično tako sasme snalazimo zbog toga što ide kako kojima je milu. Vodeći tandem crnogorskog fudbalskog prvenstva osvojio pobod u 27. kolu. Neradni dan je zbog Uskrsa, ali lijepo vrijeme. Brojne turiste usmjerilo je ka Budvi. Mještani kažu da Budva nikad u aprilu nije bilo ovako posjećena. Zadovoljni su i turisti i ugostitelji, prvi ponudom, drugi potražnjom, a prve prognoze govore da će ova sezona biti bolja od prethodnih. U Budvi je danas bila i Tina Raičević. Nikad življi april u Budvi. Rijeka domaćih i stranih turista slila se u crnogorsku prijestolnicu turizma. Tako svjedoči i prizor sa šetališta. U starom gradu kao usred ljeta. U restoranima neophodna rezervacija, a na plažama se već hvata prva boja. Dopada mi se što je jako čisto. To sam primetila u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. Lijepo, sunčano, vedro, puno poznatih lica, divno. Sviđa mi se način na koji se planine spuštaju u more i more je predivno. Sve je ovdje veoma zabavno. I Budvani su zadovoljni i u susret ljetu već trljaju ruke, jer će, kako kažu, posla biti mnogo više nego lani. U odnosu na prethodnu, jutros kolone su dolazile iz verovatno Dubrovnika, to su autobusi, tako da pun je grad. Iako je voda poprilično hladna, nekima to i nije smetalo da se danas okupaju. Vaskršnji praznici napunili su gotovo sve krevete budvanskih hotela. Imamo u 3 hotela oko 1100 gosti, a ukupno 1160 kreveta, tako da je to neki skoro 98% popunjenost ili nekih 40% bolje nego prošle godine. Bilježimo izuzetno dobru popunjenost, pogotovo sada, tokom vaskršnjih praznika. Znači, u aprilu je izuzetno dobro prodat, znači 15% više u odnosu na prošlu godinu. Nakon ovih kadrova zaključuje se samo jedno. Sezona je definitivno već počela.